aing salaki aing eueuh meninggal. Anak aing gawe tuh balik-balik aing dek ulin ke karati mah. Obat. Rap. Eueuh. Saya tanu depan. Tes aing teu pendak. Euy. Eueuh anak aing mah. Baik, Mak. Mak. Nyebut baik di mananya? Woi. Dari jadinya. Eueuh anak aing mah keur gawe proyek nah dia teu gawe-gawe kolot kita dia odoh aing teu gawe. Anak aing tuh dulu contoh ge. Jangan ngagebot be gila aing ngebot. Ngojak awat dia, Mak. Ja aing bisnis yo di Amerika. Kita menjual pare. Udah kebenaran amat aing ka dieu. Aing nanggon anak aing gawe bes mending ting dia ulin ayo, ulin bae yo. Tadi tuh orang ke sawah ke mana ka leuweung. Yuk. Geus ge mah hayo adik ulin mah kebenaran amat ya, Om. Ya bete di imah bae mah mah. Oh aing, dia ingis turuna, aing digantong mama turuna. Coba gantong lah sih ya ka dieu, gendong ka dieu. Tangkupnya, tangkupnya. Tuh ada nangkepna. Mah, geran mah, yo jangan. Aduh, nyeri amat suku aing dia. Dia melensang enggak? Kunaon ya mah? Atuh dia mah ieu nyangkana. Atuh kumaha ya mana? Ngancok na ka mana beja. Punya ku aing nyeri juga aing. Kang da ieu ganti. Sang usap kieu deui bari parisan garing. Bau deui. Neng, Saha? Pak. Asup bae. Kenaonnya dia ngaharupan sagu bae. Ka dieu ya diuk aing cerita. Cerita naon dia. Aing boga sang usap kieu doang, menjit teu gablek duit, aing ngahutang beas sih. Pugu pare aing ge can garing aing ge teu boga beas. Wayahna sih dia mangolo bae pugu jalemana. Geus beje urang neangan keong bae ka sawah jeung ganjel beuteung lumayan. Hayu. Kaing makan parah aja. Entar parah kana mah. Magra. Lepit tuh Jel. Tuh kene. Aduh nanti saya titik. Aing langsung gitu. Gede. Langsung. Lepit tuh. Wah, tepe. Aduh. Ya gerannya. Lepit tuh. Tepe anjing kali. Duh, kaberutan dosa meureun dieu nya. Geun Jel. Saya tahan ya, saya gede. Aduh. Tahan. Ganjel. Tahan. Kela, betul deh. Kuan. Lo deh nana. Aduh, nyerap boy. Aduh. Boleh ini ya, Padahal mah lumayan ada tahu temen dijual. Sabar aku are. 15 juta eta. Panas sama harga jauh, are. Tak mobil engkel. Lumayan. Kayak gitu tuh lumayan ke aing nya lamun eta kajual. Dia diajak ulin ke cewek ku aing. Oh iya, habis sih. Iya, angkup tadi. Kumain kuat nahan. Mau jadi kebun itu anu penek itu tuh yuk. Kebun anu sajingkal tanggalna. Neng, indah ya pemandangan kayak dunia milik berdua. Sameureun aya aing ge. Oh iya si kakak lebay. Ngejiban neng urang nikmati be pemandangan sawah. Pokok namanya. Geus hasil be urang tahu. Ulin urang. Ulin ya. Gerak deh ku aing nya. Jel. Kumaha urang? Sampai aleh urang ku bocil jel. Tas. Sep segede kumaha eta?
Jel. Aduh, turun jalan. Jel. Woi. Nyalakan. Dari motor lain. Pindah. Nggak ganggu amat sih. Motor lain biasa tenang, kuda rero. Kudu lihat-lihat nih. Tadi kata di kudu lain biru ya mah. Rok, masuk lagi ke sawah ya, balik ke mangu. Ya kolot yang kerbobogohan nggak ganggu bae. Sugan kami motor AA. Dia A dipu aing bae. Wah. Wih, dari ya bocil-bocil bobogohan horeng di dia. Ya, kumaha ya? aing mah eres ya. Oh, Iya dong, kita mah anak gaul. penyahuan bukan kakak di dia. Ya. Emangnya situ jomblo? Wih, ngeledek terlemah. Weh, dusun iya. Nah, bukelek amat. Enak. Masih mereka itu. Balik gondo jauh loba di mah. Balik. Tuh, ayo kelubdang lir ke emak tuh, bantuan emak, masek-masekan naon dia tuh di emak. Balik itu balik. Bok aing, wagak bae. Ya. Udah kena aing. Naon bukan naon. Boleh amat iya dicabut na. Neng tarik neng geran. Bagus. Tarik naik geran. Wangi-wanginya menunggu pikang ya. Kayak oh. Ikang kamar eta. Urang mesti nyaho. Geus bukan nama ayu. Neng. Ribu amat perang saya ta. Tenang gitu. Kemayangan si AA. Coba ya bantuan ya Neng. Tenang Neng, masalah itu mah gampang. Coba tunjukkan ototna. Deuleut. Tah. Tuh. Izina. Tah, cabut. Enggak tenang bae tah, tinggal ikeun tah. Ya cicing bae bantuan ayo. Oh, tenang Neng, bantuan doa Neng. Bantuan. Ayo. Aduh, ya. No. Buru aing gel. Timnya yo. Dangder mana? Mana dangder yang ngasih dong, Neng? Tayan geus lumayan jeung digoreng. Menjayo kali itu bae ke kebon, loba dangdeur mah. Di belah mana A? Amun loba mah hayu atuh urang ge daek. Hayu. Yuk. Gimana? Malah pergi eta berarti. Oh. Berarti itu bohong ini mau. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम Mana tayo maing? Oh, Oi,
Apa sih? Ya aku lagi molor. Ih, ngeganggu aja. Wih, molor aja mama. Menikah pantai amang yuk. Hah? Pantai? Ih, nggak benar mer, nong ke pantai. Atau ayo sih kemana? Aduh. Ih, gunanya. Aduh, nyeri hulu. Oh, pura. Oh, Mujahayo. Aduh, nges. Oh, nges. Ayo. Ada sila limpang nak. Kayak lawan anak mak. Ih, awas, Inggris. Mak gelis lah bisa goreng mama. Itu pasti atuh, nong gajah kasep lah mau goreng mah. Nong, gendong sih mah capek. Iya, gendong. Ada, ih. Aduh. Ada. Sina loba plak dangderna. Kamari mah aya kene. Kene neng kamari mah. Bohong bae atuh. Engke di kabaran deh. Lain masalah bohong, Neng. Iya masalah takdir. Selamat awalnya takdir. Takdir Takdir ilahi. awalnya awal. Masih. Semeta nomor apa bro? Nomor Ya dikirim. Sama dia. Ya. Neng, nomor nasi Neng bagi. Ya. Tulis. 0838 Terus. 80 10 Terus. entos Ontos. Neng, baju ayana nih kemana yuk? dek jalan-jalan Jalan kemana sih? penting jalan Kalaut naik ke laut. Laut burung yuk. boga duit baraha Tenang. Duit manya bisa disiar Neng. Ai cinta mah kudu diteang. nyalah kabeh ge Ya? Ya oke. Mantap. Yuk, angkat itu yuk. Ke laut. Tenang. dari kok itu